Selamat pagi mahubata haganupan, kuria hinaholongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ipukahita lahuanta bani sogot niarion, perlobe hita isapa hatani Tuhan. Alanyai martonggo hita. Dia tetupa isombahkon hanami hubamuham Tuhan Yesus Kristus. Na memberi kesempatan huban nami bani sogot niarion. Boy hanami puho humbani podoman nami ibagas nasihat. Paima ipuka hanami lahuan nami, sihol hanami manjalohata haguluhan na humbamu. Sebagai tadah ni partondion ban nami. Halanyai Tuhan marsahap maham, doma ipasirsir hanami uhur rosi pikiran nami. Ibagas Tuhan Yesus Kristus, jalohamma tonggo namion. Amin. Kuria hinaholongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, nagabe hata ni na ibata-bata bani sogot niarion, ay manatar surat bani Jesaya bindu 30 ayat 17. Nini hatani Tuhanta. Tonggorma gabi hatuahon do bakku paet ni pangahapanku. Anja hamdo na maramot kon tondui huhumbani godung hamaguan. Ay sapak kon hamdo ganup dosaku hupudimu. Ay mahatani Tuhanta. Kuria hinaholongan na ibagas Tuhan Yesus Kristus. Totu haganup do hita manandai atak mambotoh udan tene. Anggo bani bahasa Indonesia isobut maai hujan. Hita ganupan bani sejarah ni Bibelta ihatahon bahasa udan on roh pertama sahali aima ketika turun ni bahna sumbang. Jana iboto hita sonahama na ipatugah peristiwa na terjadi ketika roh bahna sumbang bani panorang Naijia. Hita ganupan anggo ipardia hita homa bani goluta biasani anggo pala maroh udan berturut-turut tiap hari. Buedo halak na marungut-ungut. Buedo halak na mengeluh. Agepe sasitong ni udanai lang homaga bepeng halang ay terus menerus bani goluta. Jana udan ay lang homa selamani membuat bencana ay tene itong-atongah ni goluta. Hita ganupan. Totu udanon roh memiliki arti doon. Bani goluta jolma. Halani sihol do homa udan on laho mangarbahi haganupan na tinopan ni naibata. Asonaha ase ulang gersang suan-suanan. Janah mararti dohoma udanon memberi anugerah hubani hita jolma. Tapi tergantung sonaha do carata mangartihon udan ai bani goluta. Totu hal on husobut hutonga-tongata sonaha dohoma ase hita boy merlajar humbani parroh ni udanon. Ternyata haganupan do iizinkan Tuhan. Udan turun, laho memberi nama dear bani goluta. Udan boydo mambahen akulat tabosot, tapi hal ai laho paingat kon hita, ase mardingat hita, isedo nama nopa udan ai tene. Hita ganupan na hinarga ni Tuhanta Yesus Kristus. Biasani dopkosi salose udan, pasti do tarida sada pelangi na jenges. Totu sonai do homa na ipatugah marhitehon ni ambilan taon. Persoalan, tantangan, sitaronon, napagati soluk, roh mandorap hita bani kehidupanta, ternyata adong do haganupan jalan keluar ni sonaha ase malua kita humbani sitaronon tanai. Asal mahita por saya marondos hubani Tuhan. Kita ganupan ternyata segala sesuatu iizinkan Tuhan hubata laho manguji hapor sayonta. Dop salose masalah ai pasti adong do pelangi na indah nasihol sida hinota itonga-tonga ni pardalanan ni goluta. Aido asenini bani Mazmur 37 ayat 5 ay makatahon ondos kon madalanmu bani Jehovah, anjaha tengerhon ia, ase ia napatorsahon. Jana aido homa
na ihaw persayay ni si Hizkia. Ay dohoma na ihaguluhkon ni si Hizkia bani situasi parnaburitan na iya lamini na domma mambuon iya narus mate pangahapni. Tapi age sonay, yon doskon ni do haganupan persoalan ni hubani Tuhan. Lang iya hape marpangusandean pita hubani pikiran ni sendiri. Tapi tetap do iya marpangarapan hubani Tuhan. Janah mampu pe oma iya makatakon hata tarima kasih. Janah mampu pe oma iya pataridakon ito ngatongan di pardalanan di goluhni na tetap marpangarapan hubani Tuhan na ibata. Aido ase ihatahon ni do bani ayat 10 siyahay jelas ipatugah marhitehon ni ambilan taon. Ihatahon ni jay halak na mangguluh do mamuji Tuhan. Songon nahubahen sa darion ay maungkapan ni Nabi Hizkia. Hizkia sadar bahasa halak na porsaya maningon martarima kasih agepe bani situasi na buhay ibagas sitaron. Hizkia martarima kasih sedo halani dadop malum iya humbani parnaburitan na ihapkon ni. Hizkia martarima kasih tapi halani adong do alasan bahasa haganupan goluni ay maningon ibagas Tuhan. Halani isadari ni do marhite na tetap bersyukur hubani Tuhan. Langbe mambahin ia marungutungut bani sitarononi. Langbe mambahin ia lambin roh lelah ni bani na menghadapi sitarononi. Langbe mambahin roh terpuruk ni ia bani situasi sitaronon na ihapkon ni. Tapi marhite na bersyukur mambahin ia lambin bersemangat. Lambin margogoh menghadapi sitaronon ay. Langbe mambuan ia hubani keputus asaan. Kita ganupan, toto marlajar mahita humbani kehidupan ni si Hizkia ontene. Nayarapkon Tuhan hutonga-tongata, sonaha hita ase tetap martarima kasih. Agepe buay tantangan kondisi sitaronon nayahapkon hita. Itonga-tonga ni pardalanan ni guluta. Tapi maningon mampu do hita, songon si Hizkia on, na tetap membobahon guluh ni hubani Tuhan na ibata. Na tetap mengondoskon sitaronon ni hubani Tuhan na ibata. Ase adong do ungkapan ni halak si malungun na makatahon sonontene. Ulang ma ang guadong na mapait mitor iutah kon hita. Na manis mitor ibondut kon hita. Artini ungkapan ontene na mapait aipe boy do hape laho mendewasahon hita. Boy do hape laho mengajar hita. Boy do homa laho mengubah haganupan parguluhanta. Laho menyadarhon hita. Ito nga ni situasi ni parguluhanta. Janah namanis aipe homa boy do homa ay gabe mambain hita lupa hubani Tuhan na ibata. Lang martarima kasih. Lang marondos hubani Tuhan na ibata. Tapi bani haganupan na mapait, na manis, totu haganupan doai memiliki arti na madear ito nga tonga ni pardalanan ni gulutaan. Halani aido ase marhitekon ni teks ni ambilan taon iajari si Hizkia do hita marhitekon ni sitaronon ni naido pakon ni na tetap marondos hubani Tuhan na ibata. Bahasa haganupan na terjadi bani gulutaan laho pahot kon hapor sayonta laho padohor kon dirita hubani Tuhan na ibata. Jadi langa dong hape na lingot ilobeni Tuhanin. Tapi haganupan do iramot kon rosidas hubani tonduita ihasomani Tuhan na ibata. Ipalua do hita humbani godung ni hamaguan asal mahita tetap mangondoskon goluhta hubani Tuhan na ibata. Aido ase marhitehon ni teks ni ambilan taon bani Jesaya bindu 30 ayat 17 on makatahon hutonga-tongata tonggorma gabi hatuahon do bakko pait ni pangahapanku. Jadi anggo Hizkia boy mangahapkon na pait
na parngit na burat ito nga ni pardalanan ni guluh ni gabi hatwa kon doay nini ito nga ni pardalanan ni guluh ni totu sonay makomahita tene ketika adong persoalan, ketika adong tantangan, ketika adong pergumulan na ihadapi hita ondos kon hita hubani Tuhan ase Tuhan na manramot kon tonduita rosi na mambere jalan keluar bani haganupan persoalanta. Semangat mahina tetap bani na mandalani guluhta si ganupari. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih isombah kon hanami hubamu Tuhan. Malasuhur nami naijai ipaingat hanami marhitehon ni hatamu. Ase tetap hanami marlajar humbani Nabi Hizkia on na tetap mangundolhon guluh ni hulobi-lobemu. Lang mga jam kon pikiran ni sendiri, lang mga jam kon guguh ni sendiri. So naay matongon hanami na tetap marpangajaman hubamu. Terpuji maham Tuhan, jaloham matongko namion, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus yokot hanami. Amen.